Sai jojo nang liluang di dalam ngagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudena.
dulu dibuka mah ini pamuka. Dia Oh Tuhan debata asiroham leon tunaposom ngolunasona. Kolong ni rohami haluauni. Maita mamain tanda halan Kristus di bangsa kornia amadot anak doton di porbadia. Amin. Pinuji mari bata amani tuata Yesus Kristus ama para siroasi tudu jala debata si pangapul na sumuru saunari satro di saleleng nileleng na rahmai tamando Saunari satro di saleleng nileleng hamu akadongan na hinaholongan di bagasat kota Yesus Kristus di obason di sadarion aima pasokota ima dongata namodingon mokpo tu bagasan rumah maritei bomat maibana tu bagas naim baru nama notongi saigabe bagas mai ibana somon rumah si bagadik tua saya disima ibana Maria ya rapon akka halak nagadia martang yang mahika ale debata ama pano pasalutan adong polo bonado tujuan ni ngulu ni kanu dolma jala di bangsan tangan mudo hanguluan nang hamatean nunga di juho dengan namion ilma udur istinabur manulang manang opung adi sa buron mulak tua depanmu upang inuhami tuho jakon maibana di bagas muna manatongi jalan leon madibana hangoluan nabo mari te Kristus Tuhan nami amin. Tapi kema panjauan di hatang di batadi tadi bagas sadarion kema panjauan sian surat paduan di apostol Paulus tubuh yang poin. Ayo tuh kami dina tanggal bagas lape-lapean nami nasian tanon. Adong madi kami ingatan nasian di bata. Bagas naso pinauli di tangan. Namingan salilileng na di banwa di jami. Yang mahita. Ale Tuhan di bata namin. Anakmu sendiri nunga mati jala hehe. Parbadia imaru-maru manaon parmianan ni naposom naung ginomon ang diat marite asido olmi roham bomot ibana tu bagasmu nama notongi marite Kristus Tuhan nami amin. Jalur maru manaon atari nunga di biskes pastor be jadi saudara wala namanya kalau minta ada ya berlakat dia musuh namanya sonari tatangnya kena Ima, puluh sabut, matang yang malihan. Ale de batasi pangapul na sumurung, pasu-pasu ma ulos sabut, ulos pamborhos may ditiki seorang ibana, jala ulos panapul may ditiki morting ibana, say gabi tanda ni holong mumay, mamborhos do manapin ibana, dihanguluan nasa leleng-leleng na. Marite Kristus Tuhan nami amin. Pas bernama anak dokter di Porbadia amin. Oleh 7 1 2
ulo sakit tua tu damai matang yang mantan ale dibatasi pangapula sumuru pasu-pasu mahulo sakit tua anay apehonan itu kabaran ni dongan nabi namar habuk ni ruaho malipit ni roham dotang yang ni amin apungon say homa na mga puli keluargaon asa hatop sa pulungon dot ni rohana sida say tanda ni holong mumay na palason do makokor na sida sa keluarga Marite Kristus Tuhan namin. Amen. Nama dan anak Dr. di Perwadian. Amin. Adi berang ta sarungi. Tapi mana tu tangan ta satu ati berang tol anu sarungi. Bantal enggak usah. Ada yang pegang sarung, ada yang dari Bantal bawah juga tangan. ada. Iya. Bantal juga ada bantal. Ulang mak ke ulai. Tapi iya. Kurang kontrol Oke. Naik ke atas lagi enggak dah? Filipina asa bui atau kibu tara pulau pikiran lagi bui karena apa sesuatu tidak lagi. Jadi semua itu kalau seperti kami, semua kan kamunya kami akan kumpulan pemulung dari mulai asal gitu siap dipas nasi dari aparatnya juru belakana asal nanti di pasu nasional tay. Wala na ano makatama. Dio ito nabuju. Isa bro kami ulam. Ima neng pasaton ulos parpul itu. Ima warang ulos. Ang giyama ito mana pudi na uli na rin gano. Ang giyama yan. Sangat di pudiang musik. Nyo pinaparmona kaberekon jadi siluya jauh kebela nasia bawa teman masyarakat terlumui mana merajar sonare pe itu orang lucu pasal kami mengurus saputon mana ulus parpuri mana pun uli mau mana pun lingga sapu mah itu beda mengurus jadi sa mau tuan sonangan nama lo tunggu di sini nah Beli dura. Lipat. jadi Sama ya. jam rambuna Berarti tori lo. Lima di kumparan ni ibu tanah semua lebih kami untuk semua dia ke semua orang ini kerja yang baru asal tapi si bagian di bandingan orang semua musuh nama mereka stang mereka totong mahamu diramu di Tuhan orang berpahala pangapun lapor kamu lima ada lebih terpada kami lima soal ada ni satu jiwa lima Semua lima serta mula